Kebelah si ni pi baru bepet ni di video saya siap ni kapor. Te ka link ban apply nam taki kam police, jo ka Meghalaya police kala plat yang benta ka sngi. Te pil ala yang ban apply bentuk kesien kala khang ki ang baki suspend ke dan bakat ka technical reason. Te menta ka sngi kala play yang te kumbal fi ka ni ke official website jo ka Meghalaya police. Te kumubon pai hang ni ngan sabuk ka link ru pa description. Ketua kaling macpolice.government.in dengan sabuk kaling di description kenang ba pin suk bon wat no pima te na if pinlet apply naka ni ma kani ka page nang ta kani bothok link to bothok link nang ta kani bothok online application recruitment process ma klik na ketua kan sampai pat cakap ke page ba pila ban apply te kadan ru ka video janga kumnu ban apply te sa page ngan sabuk ru ka link hapo description kenang ba pinyo itu ka video ma te kani di ke page ba pila ban apply ba pila ban register idi gijo hi proses ki share kai mula mala te kan sna shoot da video rei nganget pila suthu ima te kani passport size pihak upload ka passport size shindor ka passport size nang ta pihak convert hapo ka sispa kb ma nang ta pihak upload ko to nang ta ai ka full name date of birth nang ta kumjur pihak upload ya ka date of birth ma ka birth certificate ketua pat kadai hapo san spark rkb nang ta pihak bon convert dengan sabur kawai ka website haluar bakumno ban convert yakini ki derma hapo sans pak kibi nani hapo sis pak kibi dengan sabuk ka link hapo description jongka website ma te okay te menta gitu te pihak pendap gitu ki details jongpi itu ngai fila stu mentangkam suban betai pat kam tam kani ka prefer center of physical test ka jakam lit mere pi select ba pi ka mere mah yu pi bakla nang ta prefer center for written test su kidan ki jaka pa fi kwa ban li thor test ta jaka fi select ki nok to ma okay dan education qualification select highest qualification fi select ya ka qualification jong fi nang ta fi select education qualification certificate kani fi upload ya ka certificate ma jongka highest education highest qualification fi da fi submit ya ka de fi select hang ni bachelor degree kemudian fi submit ya ka degree certificate dan fi select ya ka 10+2 kelas 12 kemudian submit ya ka certificate kelas 12 ma okey tentu kategori select itu video ST garu kasih jentia garu ne OST select tu mah katkum ka badai jongpi nanta bonus mark kita ba apply nanta bonus mark badan certificate kum ka home guard volunteer dan ini ki certificate NCC bat kum jo kini ki sport person mah ki bala person nanta ka state ane apa national level mah tiki badan tu badan ni gitu ki certificate pila ban select gitu nanta bisa upload part ya ka certificate badai jong gitu mah bonus mark katum tadi nanta bonus mark nanta kani email optional phone number iPhone number jongpi ubalong aktif mah bolong aktif kenang ba unpai OTP hapar ba file registration menta dan ta bisa select to disclaimer dan ta nak upload ya ka signature jong pi ma pi upload tu signature hapo si spark kibi na ta enter tu captcha ma te ta kap tu bisa submit enta ka sapai pat suwi link te kadang ko video janga pat batai kumno ban apply dengan sebut ka link po description te kan mau kelas diet ka de live huai trek jong prime te le ban apply no kham kloi haswa jong kelas diet buat apa kelas diet nomor ba yo le si kan wara ka jing thut na kum du ma te tangki ni ki video ba khandiat ya ba kum du ba kan ni ka Meghalaya police link ban apply kala play bang te kebli si bo ni pi pa video